ukuzithoba. Uma ningakhona ukuthobelana noyi2, izimpi zikhona ku relationship kodwa ayifiki esandleni. Once umuntu wanza ngakushaya wathula wanyamezela, then uyazi into yenzile umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane wameli abuse uyazi ukuthi wathakatha le ndoda. Umuntu wesilisa wamela iabuse from endodeni wazi ukuthi umthakathile lo muntu wesifazane. So abantu abazoze baze bayenza ukuthi baze babambe imithi for ama relationship abo, you must know that they are not ready for relationship. Uhijackile le relationship, uhleli ku relationship nomshado ongasiwona wakho. So ungamangali ulwe ukuthi lo muntu lona kunomunye umuntu ajiswana naye, no, wena ne behavior yakho futhi. Umuntu wesifazane uyathoba nanoma kukubi kunjani. So abafazi base South Africa abo Sigidlava, abo wrong turn, abo Skhotheni, and bazibuza uthola umuntu athi mina ngeke, makube wena ngeke, phuma kulo relationship ngoba ujike ube yisilwane. Akunandoda ekufanele izwe ngomfazi ibekiwe nje, but makube uzozwa ngawo so thathile wagqobisa wayenzani wathakatha. It's kula ke manje nizibonisa khona eniyakhala thingintshele nabafazi abathakatha amadoda bayakhala ngoba it doesn't end well. So uyathoba uma udecide ukuhlala uzohlala uthobile, kodwa uma udecide ukuyeka ngeabuse oyitholayo ne cheating le ndoda ekenzalayo, then you must know ukuthi mawuhlala kunalento esibiza ukuthi khulula umoya wakho umxolele wholeheartedly, ungabamba ama grudge. So when uyakhona ukuthi ngiyamxolela uyahlala, then kusasa umkhumbuza ngalezi zinto. Iya expire ibody yomfazi, ama curves akho. Umangala ukuthi ayibo lo mfazi lo une curve, wonke indoda iyamkhalela kodwa akuna last kuma relationship because of la root la root lo muntu loyo. Ibehavior yalo mfazi uyabheda akekho ready ku relationship because uyisilwane. Kuna lenkulumo lembi lesinax leyo ukuthi mawuphethwa amakhehla umuntu wesifazane ubembethwa amakhehla uba uyikhehla hayi ngiba ikhehla makube sojwayela kabi ikhehla. And nakhona ngomoya wamakhehla educated, I guess, or amakhehla anomthetho. Not ukuthi manje no bad behavior hayi ukuthi idlozi leli lakho elikhehla eliphumayo njalo, no, wena out of order, wena vele nje wena. Ngoba kubalekile ukuthi ibhubezi leli lebhubezi leli oyilo liyalimaza ngapha ku relationship, and ngaleso sikhathi wena uzitshela ukuthi mina ungazi kahle ayikho into ebhlungu njengokuthi umuntu wesilisa akusabe. Ukhazwa yini ngoba sikubhekile konke uyakhona ukuthi atshele indoda phambi kwabantu izinto ezibhedayo. Uyakhona yena ukuthi mina ngeke uzwa ngami, umfazi onjani ngoba uthembe umuthi kanti nenza njani? Because uma unepower yokutshela indoda ngeke uyothola lozo klapa mawuqala uzenza ngathi uyilayoni ngathi usangene. Abantu besilisa nizwana nezilwane, nizalwa nezilwane. Angifuni kamama please kukhona le abuse yenziwa abafazi and ethulile ayikhulunywa. Amadoda amaningi ayabuzwa kakhulu. Umfazi uyakhona ukuthi akabuse maceda scream athi uyamhlukumeza. Kukhona lo muntu owesilisa ongeke asakhona ukulalela le polipoli agcina lahlela isandla bese ascream, kanti uye lo mfazi oyicalile. Le mithi leni isebenzisa iyanishayisa. Iyanishayisa ngamadoda ibuye inibulalise namadoda.
So if you are not ready for a relationship inid imali eningi. You need to go out, you need to have fun, you need imali relationship. So it goes two ways, a woman and a man. You must both have imali ukukhulisa le relationship. Right now nibambisa amadoda ongazange kuthengele ngisho nekota ku-maintenance. U-expect ukuthi abantu bakubo ukuthi bakuncede. Lo muntu bozwana naye i-same person lo ongakhoni nokuyenzani beyangakhoni nomntana ngeke azamkhona ukumkhulisa. Asibe ne-logic. Uzofike kuma-maintenance court nayo le relationship uyithelela umuthi waze wayifoster. Lo muntu akekho ku-relationship nawe physically, spiritually sekeza ngoba umbiza ngomuthi. Nijampa ama-prama stove nini, nibize amadoda, ningene efuthweni nibize amadoda. Namhlanje le ndoda ayikufuni ngisho nalowo mntana ombambe ngayo. Please don't forget to like and subscribe.